1 октябрь эл аралык карылар күнүнө карата биздин Барбол компаниябыз өзүбүздүн таттуу азыктарыбыз менен бул жактагы чоң ата чоң энелерибизден кабар алганы келдик. Ветеран, она президент, поздравляйте. Gelgen esinizde çok var. Посылка беріп, Canım bile gelgen var, doğru mayda gelgen sizge. Oşon da. Jaktı eğleyiz var dep, daha siz bayramlıktan gelin. Censonumuz eten olsun, oru arasında ötleşmez. Mene bir sağlamдағы yüzge етейін дейді. Посылка мындай бір адам алып келіп беріп подарок етіп дағы іске кетті. Осы подарканы жеті шәһәрден алыпты. Har bir фрукты. Остан яңғақ мына yazып қойыпты. Ben baktım oğlum özüne ne böyle tınçışı oynayıp güldürürler. Sizler bir dakikasına Allah'ım sizlerge min güversin. Daim o sana tapan taşkanlar, toymarda cansızda bölürsün. Daim yollar sözü yoldaşına uzun olmayla. Şiirlikte Kick. Daim ne desem, yaşa orada daim bol жақсы нәрселер болып тұрсын. Өзіңерден көбейгілі, бала чақалы болғыла, ата-енеңер бар болса, ата-енеңер менен болғыла, балдарыңар менен болса, бала чақалы болғыла. Анан işingерден, жақсыдан күнчүгүңөр алып, келечекте жашооңор, билимиңер болса, билимиңер, турмушуңар болса, турмушуңар аябай жакшы өтсүн. Ушундай жакшы күндөрдү жакшы Алла ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والله أكبر لما Barbol kompaniyasidan Barbol ishxonasi. Sizge tortap kiletlek kadayma. Oşo kampanyaya geldik. 9-mayda kelganlar, 9-mayda. Oşo. Rahmat. Bugün el aralık karlar günü ekan. Aqsaqallarni esnep, aqsaqallardan bir ziyorat qilib batasini alalım deb keldik. Geldik. Beni üzler durmaz. Gelip turasına gülber. Ve Süleyman'a onların kadar ekleverse cemaatine ver. Kimseleri o sırada yiyici koydum. Anam Kırgız'ın, Orsu'da dildeyiz. Kırgızlar var kaldı, böyle Kırgız'da da. Onunla da son oburluk ederiz.
Solga da soğumga vurulabız. Kemendirler diye biraz da kıyladık. Sögöz oradan. Bize maşat sögöz. Kırgızca sögöz olursan düşünmez. Olur sögöz biz düşünmeyiz. Şundan kendime biraz da kıylap. Özümüzden kıylakaldı biraz da. Yok adan giyin. Kerentin değiş ay sürtüyle. Anı yapıyor. Bir kaldı mı? Teşekkür ederim. Kaçaktan sağlıya kaçarmış oldum. Jatıp kaytıp çay içip. Ali tort barga, tort çeşko var bol degen. Oşo жерден келишиптир. Ооба, бат Ош майданына алып келген эле. Сизди майларыңыз менен куттап келиштирмин. Men tuğan memlesikte. Birinci oktyabr karlar gününe karata bizim kampaniyamız şahardagı Borker köyündeki aksakallarımızı, çoğata çömünyelerimizi jana şahardagı Kırgızстан ардагерлерин эскерип зиярат кылып, алардын абак-абалын сурап, бир аз да болсо белек бешкектерибизди тапшырып келдик.